agenda nanka me hwese se no bibi ni trial se kebenya eye adwumayefo mpanifo no bi and maybe say ni na me pese me hold me thought kakra because you see ya na a boil within because obia pese Akoma obia krafi 87.9 Akoma ye adwuma na odi kakra be fie ya na kakra na odi be fie no enkwa ne hia but odache so home nti me hold me brief na ma twɛn na yenya the other side ɛyɛ adwuma no mpanifo no na ɔmo so akɔmɔ deɛ tí ɔmo kɔmɔ deɛ wia na afi behu deɛ ɔka no kora ni deɛ ɛne deɛ ɔnka no kora. But in this case according to Kwame Eboa ɔsɛ effort deɛ wayɛ bi ba. Oh yes Kwame be make effort. Kwame make effort. Ɔsɛ ɛno ya na ɛmoa no ɛyi sɛ John hɛ sɛ asɛm ɛbɛtɔ edwa sometimes na ɔmo kase na journalist ni nto yɛbo so ɛto yɛbo pa ɛwɔ ntoaseɛ pa o yama every opportunity sɛ brana so bɛyi wo ho ano sei na wadwumayɛfoɔ no ka enti also response a wowɔ to nsɛm a ɔmo ka no ɛne deɛ wayi yabo when fear say John me dear senior make no okay mesa ama ne da ba akwa ka so na nyame ya adomo a ekina no I'm hoping say e bia ngosi enumre no na adwumayefo nso aba bi wo man because allegation no make no say John serious snitch when you say snitch in kwati me atu adwumam yeah so ya we me aware na ye betim kra so prosecute too so you can see criminal case bi number bi enti me de metwen na adwumayefo no adwumawurafo no omso aba be yi om ho ano na fi so me India for na mombrofo no na me ne ba ko din komo of enye India for no but workers no so brofo no so mo kasa no mo so mo ti sa ntini go work so mo construction no ya na no mo su tini sa enti yan na omo so me yi om ho ano na fi no ye hu de right Angie mamintie on this brief na fe yenko the ekoso from the office of the president so John ope mamintie ye tiefo ni ahwefo Facebook ye de nyame asesa no pe wa ma yahode ne nkwa ye de so moman so John in fact asemo a abeto so no pe no B5 for na asem very bad so John hwe your companies be especially foreign companies be chrome ha I say yen timamfo a eno mo ye adwuma no mo mfa ebuo mayen iwa nso obetwen ba he matititi bebrebri wo miamia bebrebri a san yo ma ekoso no say don very bad say obefa nipa so oni mo ye adwuma one ne senate untua two na pomode ho nsem nyoma nipa ne welfare emfa ho na wo se tua no table top adwuma kese ati se we minim omo company no pa omo wo branches bebe se na panino ka no na company kese ati se na wo so na utua aketua adwuma ifo aketua table top na utua na wo de share envelope na de ama wo mo na atro mu de agu akire okobie so a ene wo man 50 cedis o tena wo man 100 cedis how ade de how me tiase se don I mean si wo ba bia na ubekom no se don aya na omunya tumi ye we ya ubekom na ubenya Ghana ni bia wono bata ho a ozo we mu de kom de omu ye ma omu bi kakra bi na omu kodi enti nka omu ba the foreign companies ni omu adwen papo na se don asem we american me se ubewure mu no ubedusu kwa wure mu a na ye wo ya ye hu nipa bi wo mu a wono ena ehye ho ena wo ye so ye mu yanto am we ni am kakra bi ombekọ akoje ombedidi ekom de omo ene ade na ye de sa no mu nya ye na wo hwe san kofo no a hese dom de wi mu si manipa bre eye adwuma na se ni ya se we manipa aye overtime na overtime no so kra na wo fa nkana ketua ho wo ma no any allowance bia emfa nso musika so a enye se yon enti we no ebasi a ewo se yenya institution a omo monitor sa no ma we nyina
was some monitor san on TV can pick the matter up. Na ye hold you more responsible because to be in fact nipa me yam crew to juma na boso me so a the open adman and over man 1,000 or channel man 700 how nipa de be adman one channel akatua was the man on and no crampo no say don so o kire kra na say one kira you shouldn't treat them like this. They are human beings omo abusua omo yire no omo ma also omo yo abusua enti company no also omo sorry na ade also omo ye no omo nyɛ yie go me nyim say omo company mother company na won cry o say every no omo be treat staffs ne sa won cry ho no anyway from na sa na omo ebi mo na sebi sa minka se omo nyina minka se companies sa foreign companies ni nyina o we sa ayifo no Lebanese fo no na Indian fo no ebi mo asema American muntie ni ebi mo sebi adwo mo de ba kroma omo fa ye nya hwe omo mbuyai and I see one thing is that na intermediaries na ebe mu no omo consultancy omo so ka ho bi omo so ka so omo nyina na Ghana for the bata ho na mo yes omo na Ghana for a omo nyina Ghanaian companies a omo say owo ma church abo wo ho company bi pe driver no uchro kwa no e de wo akọ negotiate with the company ono na onye adwuma di se be 2000 ye twa wa what ne be 1000 how you see when you say what benefits here manipa no feel comfortable at least because nem bia wo hia no I mean esi da na wo company wa ba ho say mami workers na wakwakoye workers enwo adwuma de abre no agya ne saa you must ensure that a crown for so tua ne ka snitch payment ni ade nyina e be koso kama e ba sa wo company kesi o say don company kesi ntu o say mi pa no ne health na pom de o so nya insurance o de be call hospital o yare a na busu nyina o so hwe won na ne welfare hu ne bosu mi aketua huhiawo na wo de no kotu mu na wo de order say bosu no so mi atua ne ka na wo company no wate but your voice note line is 0539 199968 0539199968 I say you go be company ni mase no but these are issues that cause our companies are who mu a among for treat wo work because only adwuma onya binye 7.9 and especially come do especially omo ya na omo de ye on the unskilled no omo ya treat omo sa no omo a eh so omo so na ye na kese se dom safo na ye come ase omo na ye na kese pa omo na ye adwuma na kese nti no e ba se ya na oto safo na jeje mu a na e ha dwen ti se panini kasa meti so kasa wo be gya wabusu no watu kwa bia ba bia ni kwa so okoda no akoda ukoda ho no mu a and for you days abedi ebi okra be kokra mu nya baby papa bi ana mantwa na atwetre ho sa na ade achi na nipa no kohye ba bia kakra wo de be kana katua ho so a onfa ma no san komo we yame adomo a Friday be extend this san komo we pa because I am getting a lot of messages course class so bad oh yes say no o me ya sa companies enye but course e ban from other areas you companies are omunya de betutu omu jira mo na so a ye respect company na kasa but enema ekoso inside nenye Evans yeah I mean we are getting a lot of course and yeah I say company be so hono so workers me be free but you see say yo eya na manfo 7.9 kumasi manfo nim either say employers no ebi mun shede nim labor laws no and I say omunim but omu take advantage of ade nipa ne padwuma so ho na odidi omo engrofo brepa o madwuma mu even ye media adwuma yi mu ye media adwuma yi mu say me enka na ye ni edi mfiri ye media adwuma yi mu kura no nipa ne bebiri wo ho a wo mu twia ka o table top ebi ntwa snacks ye media adwuma yi mu eti media station bu bebre
bad treatment o de ọpa see me my problem is that bad treatment irrespective of sika o de many pan bad treatment right to pass through a proper obi ebi sejonim are you for so mu ko shia aban for negotiations on the minimum wage and then basic salary and other things me say o de say sika wo twa nipa na wa hu say sika ni so other things can wa be ma ya respect you say oh at least sika ye de ma me kra no wo fam but I am enjoying this and that of cheap labor na we cheating no me say ade we ope ba bia ye common pa media adwuma mu wo pe ba bia ye common pa media adwuma nei obe media house bi o ha yitwa na omutwa workers ka 500 Ghana cedis 500 Ghana cedis ya bia media stations bebre eti charlatans I mean adwuma bia no mo ye you see ya fa free because nyankopon kra bible aka say atebuda obehya ase free enfa ya na so if you know obehya ase free me see media adwuma mu opa me say ko Ashanti region media station bebre abui Ashanti region media station bebre abu wa ha ko na ko he omo salary a omo twetwa nkofo ka 500 Ghana cedis the oje highest snatch omo ntwa table type snatch omo ntwa masa ko media stations bebre Ashanti Kumasi ya media station bebre ade omo hye omo kanche da eti onamo ana se obi mani bibi kakra no start ya agenda ene konkonsa because wanya sa woni di so they say woni di me see media ade no ade also so be ka say media endorse media na de wo kasa macho no mama o microphone na say o kasa na ba form na me o kasa yi me nkasa so they say me mpese me interject you and mama time kasa opa me say opa how many stations there Kumasi ya Enji Akoba 100 emwa o emu ba 90 right omu twa workers ka yi me da say right thank you very much I'm sure ma ye be moving on na fe ya enti nyame adomo o de voice note no